बे गासैबो बिथिंखौ जोङो दिनै मावनानै लानांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि सिनस्रि आफाद बायदि हारिनि जातीय संगठन हिसाबै फरायसा आफाद हिसाबै जातीयताबादि माहारिबादनि सिन्था सानस्रिखौ लानानै जातीयताबादखौ बिखायाव बोजबनानै जों हारिनि थाखाय हाबा मावनांगोन आरो बेखाय दिनै बेयाव सफैनाय आइ आफा रायजो राजा सिबिनां गारजेनफोर नोंथांमोना जिबायदि गोसो गुदुङै बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ दिनै आरोबाव राफोदै गोख्रोंसिनै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दिनै साहस आरो गोहो आरो शक्ति मोनगोन होननानै आङो गोसो गोथौयै आङो फोथायो आरो बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो स्पेसियेलि आङो साबायखर बावदों मानोना रायजो राजा नोंथांमोन बे गोलाव समनि हाबा मावनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै दिनै जोङो बे खामानि मावो सनितपुर जिल्लाया मिरु आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल जेब्लाबो एटेनसनाव थायो जेरैबायदि बिश्वनाथ जिल्ला जेरैबायदि कार्बि आंलं जिल्ला आरो गासैबो जिल्लायानो एखे मत जानानै किन्तु जेंनाया जाबाय सनितपुरनि माखासे साहा ओनसोला हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय मोनसे समनिफ्राय दिनै फैनानै जोङो लासै जौगानायनि माखासे बिथिंफोरखौ दिनै जों नुदों किन्तु बेनि गेजेरावनो जोंनि जेंना जेंसिया थासारि लाबोजोबाखै आरो जायनि थाखाय जोंनि स्कुल कलेजनि अबस्थाया मोजां नङा भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफायाव लिरनाय दङ आरो बे दफा बायदियै एलपि एमइ हाई स्कुल हायर सेकेन्डारि सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो आसामाव थानाय बिटिआरआव थानाय बर' मिडियामनि सरकारि भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय बिटिआरआव आरो फैबाय थानाय समाव आसामनि बिगियानमन्त्रीखौ जों खावलायदों এই ক্ষেত্ৰত মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী সন্মানীয় সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে এতিয়া শান্তি চুক্তি বড়োসকলৰ যি ভাষা আমাৰ যি বড়ো মাধ্যম আৰু গুণগত শিক্ষা আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে যি আগভাগ লৈছে আমি শলাগ লৈছোঁ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু 10খন কলেজ মহাবিদ্যালয় বিটিআরত প্ৰাধিকৰণ কৰা হ'ল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হ'ল আহি থকা সময়ত শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথ জিলা আৰু অসমৰ আন জিলাত থকা বড়ো মাধ্যমত এই এলপি আৰু এমই হাই স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাক প্ৰাধিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আৰু বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগত সকলো দিশত আলোচনা কৰি পেলাই সহায় সহযোগ কৰা একমাত্ৰ মন্ত্ৰী হ'ল আমাৰ অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ কাৰণে আৰু এই সমস্যাবিলাক গুণগত শিক্ষা পাব লাগে মৌলিক অধিকাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আমাৰ সমাজত প্ৰসাৰ হ'ব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষা লাভ কৰি পেলাই শিক্ষা লৈ পেলাই মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আমি শিক্ষক নিযুক্তি দিয়ে য'ত সিংগল টিচাৰ জিৰ' টিচাৰ হৈ আছে বিদ্যালয়ৰ য'ত যিখিনি আন্তঃগাঁথনি য'ত অভাৱ আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতে যথেষ্ট নিজৰ সমষ্টি আৰু আন অঞ্চলতো তেওঁ আগভাগ নোলোৱা নহয় লৈ আছে কিন্তু আমি পুনৰবাৰ তেখেতক আজিৰ এই সুযোগতে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই যি শিক্ষা এই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু অধিক চকু দি পেলাই আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কাম কৰে তাৰ কাৰণে এই ৰাজহুৱা এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ ৰাইজে নথমত फरायसालिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो जथेस्थ जोथोन लागासिनो दङ सिंगल टिचार जिर' टिचाराव 10 एपइन्टमेन्ट होनांगौ আমাৰ ইজিএস স্কুলবিলাকত পদ এতিয়াও সৃষ্টি হোৱা নাই ৭৫টা এনেকুৱা বিদ্যালয় আছে ৭৯খন जोंनि फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया
मालाबा बिनिफ्राय बेयाव दाजाबनो हायो बिनिफ्राय बेयाव दाजाबनो हायो ट्रेन्सफार खालामनो हायो फोरोंगिरि गैयाबा बिमा बिफाया गथ' गथायखौ बोरै फोरोंगोन आरो बेखायनो गथ' गथायनि संख्याखौ खमायनांगोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादा सावरायनायनि गेजेरजों बर' मिडियाम स्कुलाव 10 एपइन्टमेन्ट होनांगौ 10 एपइन्टमेन्ट जायोबा बर' मानसियानो मोनगोन आरो बे मिडियामनि स्कुलाव बर' फरायसा फरायसुलिनि संख्याखौ बांहोनांगौनि थाखाय बिमा बिफाया मोनसे आत्मबिश्वासनि गेजेरजों खामानि मावनांगोन दिनै बर' मिडियाम फरायनानै एपीएससी देग्लायनि रिजाल्टआव एपीएस एसीएस आव 38 एपीएस एसीएस आव এই বছৰত অসম চৰকাৰ আৰু আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ যে ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্টত স্থান পাইছে তাৰে 6 পৰা 8 গৰাকী আমাৰ যি প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে বড়ো মাধ্যমৰ পৰা যোৱা আনবিলাকে অসমীয়া মাধ্যম ইংৰাজী মাধ্যমৰ পৰা যোৱা আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ বিশ্বাস যে বড়ো মাধ্যম মাতৃভাষা মাধ্যমৰ পৰিও আমি ভাল ইংৰাজী ক'ব পাৰোঁ লিখিব পাৰোঁ হিন্দী লিখিব পাৰোঁ পঢ়িব পাৰোঁ আৰু এই আত্মবিশ্বাসক লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িব লাগিব दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर जोङो डाक्टार इन्जिनियार सृष्टि खालामनाय जोंनि गथ' गथायफ्रा साख्रि बाख्रि मोननांगौ जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा सुबुं धोन सुबुं सम्पद जानांगौ बयबो गावबा गावनि गथ'खौ मोजां जाजानो लुबैयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे सिगाङाव जिरायनाय जोंहा फंबाय बिनानावमोन बिथांमोना टेलेन्ट सार्च आनजाद 6, 7, 8 नि শোণিতপুৰ জিলা কমিটিয়ে টেলেণ্ট চাৰ্চ ক্লাছ 6, 7, 8 কাৰণে কৰিছে আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে ক্লাছ 9 আৰু 10 কাৰণে আমি টেলেণ্ট চাৰ্চ পাতিছোঁ